ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ فجر تاري السلام عليكم علي عبد الله بدل كلي فجر تاري مثل سلاغ برنامج كايكو از مثل سلاغ ألقون من فشافوا زكريا عليه السلام وهكايكو میرے اس پروگرام کوریے گنگستبانی الشیخ عبد الله جمیل الشيخ إبراهيم أحمد ade algon men wahadakam midani zakariya alayhi salam ge hayapula behegotum isa alayhi salam ge kurin zakariya alayhi salam bani israel gata rasul kamage fonuvi den ekalek faanu eba mihunna allah ge maga goalebi adi allah ge azaba birwati wuma engevi man allah wahi kurawa fani wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min as-salihin mi suratul an'am ge addi faswana ay මියාතුගේ මානේ කියදී සකරියාගේ ෆානා යහයාගේ ෆානා ඊසාගේ ෆානා ඉලියාස්ගේ ෆානා තෙදුමගු දෙක්කවීමේ අදි එයින් කොම්මෙ බේකලකු වණි සෝලිහු අලුන්ගේ තෙරෙන්නේ ආදේ සකරියා අලයිහිස්සලාම් බනි ඉස්රායිලුන දීන ගෝවාලවන් ෆෙට්ටවි අල්ලාහගේ අසාබා කෝෆා බිරුවති කුරවා එබෑ මිහුන්ගේ තෙරේගා ෆාෆ කුරුම ෆාජිරු කන්තක මුන්කරාතන් හද්දු ෆාලා ෆාවා දරජයක ෆෙතුරි ෆාවි දඬි වලෙග්ගා අදි ಮಾದಿಯತಂ ಹೆಲ್ಲಿ ಎಕಮುಗ ಬೊಡಾವೆ ಫಾವಿ ದಂಡಿವಳೆಗ್ಗ ಏರು ಎಬಾಮಿಹುಂ ತಿಬಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಹಂದುಮ ನೆತಿಫಾ ಅದಿ ಆಖಿರತ್ ದುವಸ್ಸಸ್ ಹಂದುಮ ನೆತಿಫಾ ಮಿಫದ ಹಾಲತಕ ದಿವುಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲುನ್ನ ಅಣಿಯಾವೆ ರಸಸ್ಕಲುಂ ವೆರಿಕಮುಗ ಲೆವ್ವಿ ಫಸಾದಕುಂ ಹಾಣಿಕ ಕುರಾನೆ ವೆರಿಂತಕೆ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲುಂಗ ಮಚ್ಚ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಲೆವ್ವಿ ಏರು ಎಬಾಮಿಹುಂಗ ತೆರೇಗ ತಫಾತ್ ಕುಫಾಫತ ಕುರುಂವತಿ ಕುರಿಮೆ ಸಳಗೊಂಡು ಇಶಾರೆ ಕುರಿ ಫದೆಂ ಹದ್ದು ಫಾಣಲಾ ಗೊಸ್ಫಾ ನಬಿ ಬೇಕದಕಂ ಹುರ್ಮತೆ ನುಬಹಟ ದೀನುಗೆ ಮುಕದ್ದಸ್ ಕಂತತ್ತಂ ಎಯಿ ಎಬಾಮೀಹುಂ ದಣ್ಣ ಕಂತತ್ತಕೆ ನೂಂ ದೀನಂ ಇಂಕಾರು ಕುರೆ ದೀನಕಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಇಹ್ತಿರಾಮೆಂ ಅದಾ ಕುರೆಂ ಜಿಹೆ ಎಚ್ಚಿಕಮಕಂ ಎಮೀಹುನ್ನೆ ನುದೆಕೆ ದೀನಾ ಗುಳುವಾಗೆಂ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲುಂ ಹಿತಂ ಎರಿಹಾ ಇಹಾನತಿ ಬಸ್ತಕೆ ಏರು ದಿಯೈ ಬೇಣುಂ ಕುರಮುಂ ಎಬಾಮೀಹುಂಗೆ ದೀನಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಎಬಾಮೀಹುನ್ನ ಶೈತಾನ ವಸ್ವಾಸ್ ದಿ ಗಣಸ್ದೆ ಕಂತತ್ತ ನುವತ ಹುಷಾಳಾದೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆ ಎಯಿ ಎಮೀಹುಂ ದೆಕೆಗೊಯ್ ಎಬಾಮೀಹುಂಗೆ ಅಳುಕಂ ಬಿನಾಫಾವತಿ ಎಬಾಮೀಹುಂಗೆ ಹವಾ ನಫ್ಸು ಝೀನಕ್ ಕುರಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಅಮಿಲ್ಲ ಖಿಯಾಲ ಅಮಿಲ್ಲ ಎದುಮ ಝೀನೆವ್ವಾ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮೆಂ ಎಯಿ ಎಬಾಮೀಹುನ್ನ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮೆ ಮಿಹಿಂವೆ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲುನ್ ದಿಯೈ ಎಬಾಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೇಗ ತಿಬಿ ಸೋಲಿಹುಂ ತಕ್ವಾವೆರಿಂ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂ ವತುಲ್ ಕುರಮು ಎಫದ ಎಂ ಮುಜ್ರಿಮಕಿ ಹೀರೋದೋಸ್ ಆದೆ ಜಕರಿಯಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲುನ್ನ ದೀನ ಗೋವಾಲೆ ವೀರು ಎಬಾಮಿಹುಂ ಕಿಬಾ ಮಿಫದ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆ ದೆಕೆ ವಡಾಗೆಂ ಅಣಿಯಾವೆರಿ ರಸ್ಕಲುಂ ಅಣಿಯಾವೆರಿ ಕಮಾ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆಂ ನುಲಫಾ ಜಬ್ಬಾರುಂಗೆ ನುಲಫಾ ಕಮಾವೆಸ್ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆಂ ಅದಿ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲುಂಗೆ ನುಬಾ ಕಮಾ ಹರುಕಶ್ ಕಮಾವೆಸ್ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆಂ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆಂ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮಕ ಕೆಕ್ಕುರವ್ವ ಗದಾಳ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳು ಕುರವಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ದಾವತು ಫಿತುರು ವೆವಮ ಮಿಕಂಗೆ ಸವಮುಂ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲುಂಗೆ ಗಿನಗುಣ ಗೋಣಾತಕ ಅಣಿಯಾತಂ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆಂ ಅದಿ ಹಾಲುಕೊಳು ವರ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ದಿಯಕಮ ಇಲ್ಮು ಎರಿಂ ಫಾಹ ಕುರವ ಅದಿ ನುರಕ್ಕಾತ ಕುರಿಮತಿ ವಡಾಗೆಂ ಮಿಗೊತುಗ ಮಸಕ್ಕೆಪ್ಪುಳು ಕುರವಂ ವಡಾಗೆಂ ಮುಸ್ಕುಳುಫುಳು ವಡಾಗೆಂ ಇರುವೆಸ್ ಮಸಕ್ಕೆಪ್ಪುಳು ಕುರಿಯ ಗೆಂದೆವಿ ಏರು ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಕುರಿಫುಳು ಮತೀಗ ಫೆಣಿ ವಡಾಣ್ಣವ ಕಂದತ್ತಕ ಮುಸೀಬಾತ ತಹಮ್ಮುಲ್ ಕುರವೆ ವರವ್ವರೆ ಹಗೀಗತುಗ ಮುಸ್ಕುಳೆ ಹಾಲತು ಬೊಡುಕಮುಗ ಬಯಂ ಇಲ್ಮು ಎರಿಂ ಫಾಹ ಕುರವ ದೆಂ ಮೀಗ ಮೀ ಮುಸ್ಕುಳೆ ಹಾಲತು ಬುರೆ ಬೊಡುವೆಗೆಂ ಎ ಹಾಲತ್ ತಹಮ್ಮುಲ್ ನುಕುರವೆ ವಾಹಕ ಎಯ್ ಇನ್ಸಾನಿ ತೊಬಿಯತ ಗುಳುವಾಗೆಂ ಎಕಂ ಬಾಬಾಕಮ ವಂಜಾ ಎಗೊತುಗ ಎಕ್ಕಮ ನಬಿ ಬೇಕಲು ನಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕುರಿಮತ್ ಕುರವಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸೀಬಾತಕ ಕೆತ್ತಿರೆ ವಡಾಣ್ಣವ ಎಕಮುಗ ಬೇಕಲುಂಗೆ ದಾವತ್ ಫೆತುರುಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳು ಕುರವ ಬೇಕಲುಂಕಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆ ಮಿತಾಗ ಫಾಹ ಕುರೆಂ ಜಿಹೇನೆ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣು ಕೆತ್ತಿರೆ ವಡಾಗೆಂ ಎಯ್ ಎಕಮಕಿ ನಬಿ ಬೇಕಲುಂಗೆ ಸಿವಫುಳಕ ವಾತೀವೆ ದೆಂ ಎಫ್ಫೋ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣು ಬಿರ್ಫುಳುಗೆಂ ವಡಾಗತಿ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣು ಅವಹಾರವಮುಂ ಬನಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲುಂ ಅದಿವೆಸ್ ಇತುರ ಫಿತುನವೆರಿವೆ ಹಿಂಗಾದಾನೆತಿ ಮಿಹಿಂವೆ ಹಗೀಗತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ದುಆ ಕುರವಿ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣುಗೆ ಮುಸ್ಕುಳಿಫುಳು ಉಮುರ್ಫುಳುಗ ಎಹೀತಿರುವೆ ದೆವ್ವಾಣೆ ದರಿಕಲಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಹಜ್ರತುಂ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣ ದೆವ್ವಮ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆ ಕುರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೌಗ ಮೀ
mi wahakata wara tafsil ko genes difawane ekalek faanu dua kurwima ekalek faanu Allah taala darikala ku devvi gota ekamuga ekalek faanu Allah taala hazratun ediwada madada kurwi duaya ekalek faanu devvi darikalunge barakatuge wahak salgon men wani komme suraka ishare koffa ei ekalek faana fahuwes bani israelunna e risalat for ko devvuman eba mihun etiba jahilu aniyaveri jabbar hayatuga demitimun eba mihun duko nulevu mataka ade emihun magfura difa etiba gota emihun duko nulava emihun e aniyaveri komga etiba gota duko nulava Allah taala ge hew magan emihun gennewma Zakariya alayhis salam doefulu korabati mi dua koraba ekalek faana darikala ko devvuman edi badagati migotuga Allah taala dua koro matiga Zakariya alayhis salam hundawaniko ekalek faanu qatul korowun kama riwayato gannani ekalek faanu qatul korowuni raske faanuge sifanga atun kama tarikhuga bayan wefawani miwahakata an-nubuwwat wal anbiyaga Muhammad Ali as-Sabuni wani bayan koraba al-ustaz Musa Nizar ade Zakariya faanuge risalata vehegotum dekonu wahaka faawun hemene den agun men korimves deki wahake rujo velam vihin ade ei agun men kurire questanna fawane fada Zakariya faana adi Yahya faanuge miwahaka kit Qur'an gas farde fawane eko ekiga ek duwasorega ek wahaka in hadisaege gotuga ehme agun men mes e wahaka takore migendani hama egotuga mati ade agun ehme mirega wahaka kodoko amas koram beenu wani Yahya faanuge risalatan amuge kuriga ekalek faana behegotun kit Qur'anuga bayan kod dewa fa ewa ade surat al imranuge 39 wana ayatu Allah wahi kurava fa ewa ayatuga macca kodoko badalum elmorim vidalwa gotuga ade e ayataki fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin mi ayatuge tafsiruga ilmure medal fa bas fortaka algun balala argo algun men ibe fene mi kit Qur'anuga Yahya fan libadagan fa hataru sifege wahaka bayan ko deva fa wakama ade mi sifoltak jumla gote algun men mi korimes komisaraka wahaka deke fan kan ehnames tafsir liwa be fulun e sifatahu ga macha tankole tafsir nazar kom bala fa behor ehma e nukta to macha kom sara kalgon wes ali alwal veto maseke Qur'an ade migotun emme foratama mi ayatun Allah wahi kod devva foratama sifay kamaga mionnani ade Yahya fan libadagan fa sifata go terin foratama sifay ki ei ekalek fan ei Allah subhanahu wa ta'ala ge kalima fulu tedu korawagan hunnevi be khare ke gotuga kama ade mi sifa fuluge tafsir ilmerin wadanna waruga de ra'y mi sifla behegotum mufassirun vidalu befawe faratama ra'ya behegotum mige ade mige gina ilmerin vidalu wani mitanuga mi kalimatullah mi lafzuge maane ki ei Isa gfan ga wahkama sabaki Yahya gfan ekale gfan wahke haya pulga algol men ngen fahon wahkata ko ngen dana gotuga me debe fulun eko ki ga duniyega oluvi me debe fulna ki ga timbange debe fulun ema mi Yahya gfan Isa gfan ga risala tadkurevi wahka min e furatama mi anna wahake ki ema ekama ekale gfan iman wahka Yahya gfan Isa gfan ga risala ta iman kama ekale gfan ki rasul kama mikan kama tadkurevi kamuga wahka men den devana rayek gotuga elmari mi fa koravani mitanuga mi kalimatullah e basfulge muradaki ei ekalek fana bawa levi fotuge wahakama ade egmane ki ekalek fana Allah subhanahu wa ta'ala kalam ful ekalek fano qabul koravwa e fota imam ve ekan korevi kamuga wahakanota fotak imam wada ne wahakama mitanuga e bayan koravani komekas mi sifaya behegotun ilmoring migen gulwa dera ayaki mi kama agul menna fa koreve den mi ayatuga agul menna fennani ekalek fan libadang fa devana sifa fole gennawa fa ilmoring wata ade e sifa folaki mi agul menna koreves ayatu ngen de fa den sayyid
وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين أن لفظ آية أقول من بدارو ميتانغا سيد لفظك معنا ميتانغا علمورين جنوا فواغو تبار أقول من فنه قرطبي vidalo فواغوتون ميغا إمانيكي أي أقول من مي إنجي غوتوغا ماتيوريكما شرفا اهميهنگي احتراما ميكان لبيگين وا ميهگه مقاموگه اكليك فانو هونني واهك ادي ميكما بهگوتون اگول منن مي لفظوگه مراد ميگوتا دهوا كما اگول منن انگي باين اهين دليل تبسي بهوري اگول منگه مي امتوگه ما رسولا گه حديث فلك گاوس ايبووي اكليك فانو بني قروداگه ونهاگه ميهون vidalo kama hadis korevi kama ei ekalek faan befurung ariha Saad bin Muaz wedada tuma huga rasul hadis korevi kama qumu ila sayyidikum ehin rasul hadis korevi ateba mi hunge mi sayyida ade izzateriya befula ihtiram kurum gotun tedde wada nawashe mi bas folo mitage ibade mi hadis folo agul menna ebefene mi rasulak fara pun wardo fawata ade mi kurimis agun isharak fada mitanuga mi sayyid mi lafuz tafsir al mari man qurairuga mi khala manata agun menna ibade e kalek fanuge nafsuge iffetri kama taqwa kama ehin huriha insanunge macha kalek fanuge khulgu fula kalek fanuge riveti sefulu matiyogenda kamuge waha kam agun menna elmerin bayan ko deva den agun menna fahaga menani mi timwana sefule gotuga keitu qur'anuga ekalek faana gese fulu bayan korwa watan ade ei hasura ade mi lafzuge arabi aslu maane ki hasr mi lafzuge maane ki manawegatun kamakum manawegatun nuwatta kame hifehettumuge maana menani de mitanuga elmari midalwani ei kon kamakun ekalek faan rakkatere wada manawege wada honne kame baawe note ei kon kamegge wahaka bay mitaga murada kame wani ekama begotum vidalwani ei ekalek fan wadan fawani shahwa terikama hawa nafsuge edun takon rakkatire wadan ekam manawe wadan hunne befulekama iffetteri befulekama ade huriha akhlaqi goton daffen waru kantattaka kon rakkatire wada efada kankama hushali gatuma ade efada kankan korevumu rakkatire wadan hunne befule gotuga kama den hama egota e hasurge maana adi ehin gotaka ves ilmoringe ba korawa ei kuffafu kurumun maasume wadagen honnevi be fule gotuga ves ekale mi ilmoring e maana e ba korawa adi bay ehen riwayat toga wa gotuga mige hasurga animane ki mi anghenunna beenu nuumuge enuata mi edum vere wadagatumuge gariza ekalek faanuge kiba netigen nota livodan fanuwa wahaka mi ekam mi riwayata behegotu nota mi ra'ya behegotun gina ilmorin mi erayaka burewadan gonna henas bang ilmorin wahaka hem vidal kam ga vesgina ilmorin vidal wagotum mige asluga kurige rayan algon kurin dennevi raya gina befulun burewadan nawani ei ekalek faanki ekalek faanu e huriha ekha abidennevi shahwani noba eduntakun rakkatire wadaga hun nabi befule kamaga esifa ekuta koreve kamaga ilmorin buray wadanwan ade den awun menna mi fennani haturwana sifage wahaka me sifa awun menna mi fennani ekalek fana behegotun qur'anuga seega badaruga ayatuga bahi korawa fennani wa nabiyyan minas salihin ade nabi bekale salih ngateren himene wadannawa nabi bekale gotuga kama adi maneki nabi bekale salih bekale gotuga ekalek fanu e wadannawa kama mi agun menna engene yahya fanu bappa followers ekama edi wadan fa wa goy ekalek fanu darikalaka ummeed korawaga honne viruga ekalek fanu dua folka vesvi salih hewlefa dariyek ekalek fanu allah devum adi nabi bekale gotuga ebe folun zakariya fanuge mi nabi kamuge risalatu wes furiham koddevuma ade ege faun be folunge riveti usul taka ekantatta korien oy jil takasha adi
e ummatuge mihunna for koddene salih hewlefa dariyek ko devumuge mi ummid fulun wata ekamuge edum fulu ekalek fano wani faal korawa fa adi e ummid Allah subhanahu wa ta'ala wani foriham ko devwa ehma mi hataru sifa ge wahaka mi ayatuga bayan korawa fa mi wani mikama behe gotun mufassirun vidalwa wahaka ta'awuna demme mi bayan ko devuni ehma mi yahya fana behe gotun agun me ekalek fana risalata dimo khuriga ali alwala beenu nukta kama agun fene الشيخ عبد العزيز ade musa nizar ishara kureben qur'anu ga ekle fanuge sifa fuluta musa bayan kodevi den tarikh ilmu werinna bay ilmu weri liwa fawa sifata kan algodus balalana ade ibnul athir ekle fanu midenne yahya ge fanu sifa korawa fawani ekle fanu ki monu fulu ujala boluge istarikolu madu appuluge ingirita kuru madumaatirikambge mizaje libadagam fa befulege gotuga hama ehme allah kiyamanteri wara gina ginai kirti korawa bekalege gotuga ekle faanu ge karna ekle faanu ge monu fulu nohike kamuga ebekalun zikur korawa fawe adi hama ehme wara gina riwayat huga aisa bohde ekle faanu ge waran ajaib kurani ekle faanu ge siyarat algon men waran ajaib wa hakata bayan ko dewa fe bohde egotun eddohaku ekle faanu kirit korawa khabar libi wadaagi ekle faanu ge mamma fula bappa fulu ekle faanu gariha wade wadaenne viru ekle faanu kirit korawa innevi ekle faanu kirit korawa le ginakamu Allah subhanahu wa ta'ala handuma korawa ekalaange birweti wumuge sababun ekaleek faanuge hashikolu hiki ana rufa wefawa kan ilmuweringe wahakatakun algon mennenge miduwa hos ekaleek faanu ge bappa fula mamma fulu wada wadaenne ekaleek faanu innevi kirti korawa ekaleek zakariya ge faanu dari fula dannawani tiwara kaleek faanu kirti korawani kiwegen toy yahya ge faanu dannawani timam maqama gendevi bappafulu nun toy bappafulu vidalum nun toy suwaruge narake ademetuga hura heve e huras kadat kolleveni nuwata gira kolleveni allah birwetiwe romi hunashe ehmi ma hare roniye bay riwayatuga aswawe zakariya alayhi salam muge amkamalu ekle fan me yahya ge fanunge kota fa matiga baavwane kommeves kahala ecce tayyara kodde viwahakaves ei ekleek fan kiriti korawale bodukamu nuwata ginakamu adives ibnu lathir riwa korawa fawe zakariya alayhi salam ekleek fanu miistakunna nasihat devwa iru e majlihuga yahya ge fan innawa to ballawe ekleek fan innawa kama baniwiya suwaruge narakaage wahaka ekleek fan nudakkawe ei yahya ge fana hamdardi wumge gotunne ekaleege fana innawa majlihegga ekahala wahake dekevejjiya ekaleege fanu edwa haku kirti kurabun huttawanu lawwe egotan ekaleege fana kirti kurabani suwaruge ekaleege fanu wanuman hunnawa shauku verikamegge sababunne adi allah subhanahu wa ta'ala faafa verinna tayyar ko fawa narakain salama wuman edwada gannawale bodukamunne الأستاذ موسى نور أدمي أقول مهار واحدكم مدني يحيى فانوك حياة بلوغماتش كوري government بابداري زكريا فانوك دعوتا ديكالي فانوك رسالة كماتش أدي أمياكو يحيى فانوك ماتيوري كما إكالي فانا من الله سبحانه وتعالى دبا فاني ومتا مهريا كنتو ماتش أدمي ريك برنامج إبراهيم مدالهم يحيى فان إكالي فانوك فراق ودا كوديناكو كوله مجا سكرا جهاميكا كنتو كبير ودانو كنوا adi ekudin ekama dawa dinas ekelefan ekudin e goaluma ijabe no deva ekelefan bidalwani timan kalefan heddefa wani kulwar kulmakan nune ade behum kamun emihum by far ekelefan ke tuppu nabibe keleke mikfada basta ekelefan de ma mukhatab ko bune ekutna ekelefan ga gamuga mistakunga idwastaga emihun nasihat deva hadwa adi ma allah subhanahu wa ta'ala dua kun hadwa efo sham kara wadaga mistakunna heyokandata ka amru koraba mugendevi
me Allah subhanahu wa ta'ala kalefano bani Israel mihunge gata nabi kamayagan fonuvi adi mihunna paskamaga kalefano amuru korvi kalefano paskantataka amuru korma foga in komekomaka misale jesi kalefano mihunna ma Allah alkonkon kalanga sharik nukurma amuru korvi kalefano mihunna bidalwi shiruku misaleki mihako ena amil mudalum aluntake gate yafo mihun dirumottaka ge dinama fo vyafar kurumottaka mudadine adi emin kom mihunge beenunta fudduma foga libunu faada emihunge sahiba dinu badulega emihunge mudatan heda kuri emihunge sahibage adu washe efo kalefano emihunna namaz kurma munu korvi kalefano vidalwi namaz kura mihige misalu kalefano bayan kodam vidalwi mihe ko raskale gariha wanuma izuna idune emiha rasgafano ariha wane rasgafano emiha kurimati labwa ena takwa waha kadwasawa ena beenunta fuddwa dev man qastu korvi henno semiha monik faanuge ariha wanuma fo kana farata sha wa farata beliye ena beenun taka iskan nudine natija gotun raske faanu monik faanuge moon fulo ena kurmati ambura levie adi ena ge beenunta fudda nudevie adi kale faanu mihuna sadaka din mamu kurbi adi migotun mikama be mesata bese kale faanu agun menna bayan ko de wafave ade yahya ge faanu ki nabi be kurun teren zahid kama ma Allah subhanahu wa taala lobi kurma alukamuga ifa dewana nawunwa namunai mistako kalefan lobu kuri adi hame faden duni sufa sofitaka parbataka enumes makhluqun kalefan lobi kuri kalefan mistakun nasayad dem hotti wadan fino kalefan wahak fo sabun lobba birkamu sabun mistakun hitama kure adi kalefan tedwari bastaku sabun mihuna war boditi asarutake koggende adi yahya fanu ge maikama ugun balala imri midalan mikamuga war gina misata bayan korwa no bayan ko dibwa adi amay ko ke rasul sunnatu ka sagun men bani kalefano ga maik kamar tafsil ko bayan ko de bafa imari bayan kora waqtu ga isa ke fana yahya ke fana badali wadaat mo yahya ke fano ge arihum isa fana dora te kalefana astaghfar ko de mane ke Allah subhanahu wa taala hazrat ko kalefana faafo sama dua ko deuma adi kalefano vidalu kalefan mannabar ma he kam bode enmes yahya ke fana vidalu henno ma Allah hazrat ko te man kalefana paho timan kalefana bore kalefano ge maturi kam ma bode enkam kalefana timanna ge faafo sama dora gen dua ko de bashe adi kalefano materikam bayan ko de hennes isa ke fana ma Allah subhanahu wa taala yahya ke fana de bafa materikam ma kalefana ge nimat taka mehriya kan de bayan ko de hame ka agun men ke rasula ge sirat rujwa munega to ka edho ke rasula kalefano ga sabun ge tera nikumoda ge nevir ebe kalun nabi be kalun ge materikam ge wahat dakkom gen devi kom be kalun ge swak be kalun ge wahat misale ka isa ke fano ge wahat ge kalefano ki ma Allah subhanahu wa taala ruh fulu kama de kalun ge kalima fulu kama इब्राहिम पाने की अल्लाह का खलील कमा मेरे आवता के बयान कर मंगो से मी बा कोट्टाली हिंदू का रसूल है मैं नस्वा करने को बाहे शहीद के तारी शहीद को बाहे मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला या फाफे का रागने दान कमा बिरफुलुम मी गस्कहम फरीकुल भी यहया बिन जकरिया मी की रसूला एकलेफानो के सहाबीन विदाल वाह के बेकरन को इशारा करिन नबी बेकरन के मायकमा तेरे को वाह दक मुस जकरिया फानो वाह के बयान नुकुरम एकलेफानो का सा बेकरन विदाल भी वाह का الشيخ إبراهيم محمد ಅದೇ ಅವನು ಮೂಸಾ ಅನ್ವರ್ಗೆ ವಾಹಕ್ಕೆ ಇತರು ಕೊಲ್ಲಾಣ ದೆಮ್ಮೆ ಮೂಸಾ ಅನ್ವರ್ಗೆ ವಾಹಕ್ಕೆ ಇಶಾರೆ ಕೊರವಿ ಯಹ್ಯಾಗ್ ಫಾನುಗೆ ಮೀ ದಾವತುಗ ಕಂತತಾಕ ಅಮರು ಕುರಿ ವಾಹಕ ಏಗ್ತೆನೆ ಫಸ್ಕಮಕಂ ಅಮರು ಕುರವಿ ಕಮ ಏಗ್ತೆನೆ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಮೂಸಾ ಅನ್ವರ್ಗೆ ವಾಹಕ್ಕೆ ಇಶಾರೆ ಕೊರವಿ ಮೀ ei furatamkama adi devana kama timwana akama hatarwana kama ki sadaqa kurun kama mi timwana kama ki road hifun hage gatuga ei miheku atuga gomakastur fulien ofa ena ku jamaate vume misale gotuga dakkawani mi jamaatuge komme miheka mi gomakasturin wasduwe fahe road veriyage angan dua mir was nota angan dua was Allah ga hazratuga gomakasturige wasfada e mi algon menna ama algon menge lobet nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge basfulun mikam wara sarihakun angawade wafa kame den anakama ke sadaqa kurum mege misalaki miheku asir kurumuge misal kama mi anani ena mi kara ekuga nangala bandefa deyata ekko richa bandefa efahu ena gatul kuruma gendevuni den efahu emihege amila nafsu salama kuruma goale vijje ede mihe kurito suwal kurima ege tere miheku e masakekko enage nafsu salama kuruma fidiya dakka wa salama wa mihege misale sadaqa kurumuge misalaki migota misal jaksawa miwahaka wani bayan ko dewa faden faswana kamaki Allah taala zikru kurume mige misalaki miheku
aduwunge asara bala ena hoduman avasse uleeruga ena gos warugada killaka wade fila rakkawme fahe ala shaytana kiben salama wumattaka Quran emme rangalukamaki Allah Taala zikru kurme algon mennenge waqimis salata li zikri Allah subhanahu wa taala wahi basfulu gonnani Allah namaz qaim kurashe Allah zikru ko ekalang hanma kula mattaka hevima ekalange zikru kurmaki algon menna wara bada sawab libe kame ekalange eki goiggotun algon men ek mikirt Qur'anuge ek suratuga ek goiggotan algon menna miwaqta wani bayan koddewafa bayin ayatuga wadhkurullaha kathira gina zikru kurma anibba ayatuga ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub algon men hittawge hamajihum wani Allah handma kurmun kama Allah zikru kurmun kama mi goiggota mi wahaktan algon men angwa dewafe ade mi wahakata wara tafsil ko an-nubuwwat wal anbiyaga Muhammad Ali as-Sabuni wani bayan kurawafa den algon men mi Yahya gfanuge dawatuge wahaka balala iruga Yahya alayhis salam bodfulwam wadagen waraka ekalek fanuge moonful matin nabikamge nurful ujala kamaiku babulamu vidamun diyakama wani ekalek fanuge hippulu hikmatun furigen diyakama wani Allah Taala maarifa kurewma ekalange lobi kurewun iture wadankama wani ekalek fanaki e zamanuge hunnevi emme molu ilmu veriyae mihunge dumatin bunewekama wefawani Allah Taala wani ekalek faana sharia ingonna devwa mistakunge meduga hukum kandalane goi ekalek faanuge tuppulu iruga aves dasko devwafa adi ekalek faanu mistakunna deenuge sidruta vidaluwe devvi adi Allahuge maga goalevi Yahya alayhis salam bani Israilunna goalevi Allahuge maga rujwa wadagatuma adi malakuti alama gaavve kuttam wumuge ufaverikan faalu korevi ekalek faanuge dawatuga hikmata mauida ogatirikan ekulefavi Al-Imam Ahmad riwa korevi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korevi ham kashorun Allah Taala Yahya ibn Zakariya alaihi salam fas kalimakan amal korevuma engevi ewahakata demme algon men kurim mi ishare kuri de mi wahakata ka ekiga algon men wahaka dakan eba jihe hagegatuga Yahya gfana behe gotum vis kirt Qur'anuga aswawa bay bastaka nota kitab faharuto ekalek fanuge wahaka kirt Qur'anuga zikru kore foti Yahya alayhis salam ge namfulu kirt Qur'anuga hataru tanegga zikru kurefa wani ei Al Imran surat adi suratul An'am surat Maryam adi suratul Anbiya mi suratuga wani Yahya alayhis salam ge namfulu zikru kurefa kirt Allah tabarak wa taala Yahya alayhis salam matweri madhaya sana bawala wafave ekalek fanuge sifa kurevunta sifa kurwa fani deme kurin ustaz Musa Anwar adi Musa Nizar ge wahkas me ishare kurwa wara rangala sarih ko wah dekkevi heyokama taqwaveri bekale gotuge adi islah kuruma sida diriuluma lobi kurwa e uluvun ulubbi bekale gotuge mire miha wakwani irat kuravi amadamare vis mivahakaga nonimi bayak badalum umid kuramu program record kuri Ahmad Rashad hushelvi Sheikh Abdullah Jamil ufeddi Ali Abdullah assalamu alaykum